Although man has conquered all mountains, jungles and even parts of the universe, according to some estimates, less than 5% of the deep sea have been explored. Only a few have dedicated their lives to exploring the last white spots of our planet and bravely dive into the deep blue in search of untold stories. One of these untold stories has been hidden on the bottom of the sea in vicinity of the Pearl of the Croatian Adriatic. A few miles southeast of Dubrovnik, near Cavtat and Konavle, an unknown wreck lies hidden at a depth of 122 meters. For years it reaped the nets of fishermen, and stories have been told about the possible name of the ship. Some said it was an Italian armored cruiser from the First World War, but no one succeeded in diving down and returned to the surface with evidence that it really is a ship bearing the proud name Garibaldi. A few years ago, a group of divers led by instructor Dražen Gorički gathered in Cavtat in order to locate and identify the mysterious ship. They did not know the exact location, and the only clue they had was a strange bulge local divers discovered on an echosounder and marked on their GPS. In 1915, the war in Europe has been raging on an unprecedented scale for a year. The combination of new technologies such as tanks, aircraft, and poison gas captured the Entente and the Triple Alliance in a bloody trench war. Human lives were wasted on daily attacks and counterattacks for just a few inches of enemy territory. In southern Europe, the year 1915 marked a significant turning point when the Kingdom of Italy left the Triple Alliance and attacked their former ally Austria-Hungary. The primary objective of the attack on the mainland was Trieste, but the Italian forces did not succeed in breaking through the Austro-Hungarian defenses on Socha River after 4 offensives. Besides the land offensives, the Austro-Hungarians had to deal with another threat: attacks from the rear, over the sea they until recently shared with their former ally. The Italian Navy was tasked by their new allies to block the Strait of Otranto, thus confining the Austro-Hungarian Navy to the Adriatic Sea, to not to be able to attack Allied vessels or naval bases distributed through the Mediterranean Sea. Although relatively small in size, the specifics of the Adriatic Sea constituted a challenge to the navies of the time. Talijanski brodovi su bili planirani kao većina bojnih brodova, znači linijskih brodova, kapitalnih brodova tog doba, planirana za djelovanje protiv flote na otvorenom moru, dok su za djelovanje na Jadranu, u Ruskom moru, bili za stvari dovoljni manji brodovi poput razarača, torpiljarki, podmornica. I to se dokazalo baš s tim da je pod kraj 14. godine jedna osjetska podmornica oštetila francuski zastavni brod Jean Bar dolje kod albanske obale. Nakon toga je u aprilu 15. jedna podmornica potopila francuski oklopni krstaš, a nakon toga su Talijani izgubili i 2 oklopna krstaša na Jadranu. I nisu zapravo naučili, možda iz ovih prijašnjih primjera, da nisu im baš brodovi potrebni tako veliki na tom malom području. Armored cruiser, or as the Italians say, Incrociatore Corazzato, Giuseppe Garibaldi was built in the Cantere Ansaldo di Genova shipyard at the beginning of the 20th century. Specifically, the construction finished on January 1st, 1901, but it was not the first armored cruiser of that name. The Giuseppe Garibaldi was built 4 times since 1893, simply because the ship was so advanced that the previous models were renamed and sold to Argentina and Spain
La Giuseppe Garibaldi è stata costruita nei cantieri navali di Sestri Ponente a Genova ed è stata progettata nei cantieri navali di Sestri Ponente, se vogliamo. Io non sono molto competente di costruzioni navali, posso però dire che questo tipo di navi costituirono un grande successo per l'Ansaldo. Perché? Perché per la prima volta l'industria cantieristica italiana si affermò all'estero. Navi di quella classe, di classe Garibaldi, furono vendute all'Argentina, furono vendute al Giappone, alla Spagna per la guerra di Cuba contro gli Stati Uniti. Insomma, pensate che l'Argentina era un mercato blindato, chiuso dai prussiani e dagli inglesi. Riuscire a vendere 2 navi da guerra, era un successo clamoroso, tecnologico soprattutto perché la nave all'epoca era il prodotto più densamente tecnologico che si potesse pensare. Abbiamo la propulsione, abbiamo la corazzatura, abbiamo i sistemi di comunicazione e di sparo, insomma è come vendere oggi per l'Ansaldo, vendere lo shuttle alla NASA, agli Stati Uniti, ecco. Klasa Garibaldi građena je nalik na bojne brodove klase Saint-Bon, koja je također bila građena u Italiji i razlikuju se jako lagano iz daleka jer su imali jako simetričan izgled pramca i krme. Znači na pramcu i krmi je bila po jedna kula, u sredini broda je bio visoki jarbol i po jedan dimnjak sprijeda i straga. Tako da se na prvi pogled nije znalo gdje je pramac, gdje je krma, međutim pa se na taj način njih prepoznaje lako odnosno na duge brodove. The estimated diving depth of 122 meters requires a special diving technique. The divers of the expedition decided to use rebreathers, or closed-circuit breathing technique. This allows them to a significantly longer dive, but requires extensive preparation. Evo ga, punim skraber. Znači, skraber je stvar koja neutralizira ugljični dioksid, odnosno veže ga na sebe. I kad ga pakiramo moramo biti jako pažljivi da ga dobro spakiramo jer inače zrak može proći, to jest taj plin prolazi između i ne dolazi do te reakcije i onda se dolazi do nakupljanja ugljičnog dioksida u trubu, odnosno u plućima. U principu ne može se tu nešto puno pogriješiti, ako se samo ga se treba dobro, on mora dobro sjest, ne smije biti nikakvih, da ne velim, praznina u njemu. Krpice služe zato da, pošto skraber kad veže ugljični dioksid, on proizvodi vlagu i jednostavno ta vlaga, te krpice služe da upiju tu vlagu. Znači rebreather ima 2 pluća i sad ja samo jednostavno gledam da nema možda neke vode unutra, samo radim jedan double check. Pluća služe jednostavno da izdahnuti zrak, odnosno jedno je udahnut, drugo je pluće za izdisanje. Oni služe kao akumulatori tog plina. Znači, pošto mi nikakav plin ne puštamo na površinu, znači ne bacamo ga, jednostavno on mora biti negdje uskladišten, za to služe pluća. Znači, ovo što imam u ruci, to je glava na rebreatheru. Znači, u glavi se nalaze 3 senzora za kisik, koji jednostavno analiziraju mješavinu koju mi dišemo u svakom trenutku. Sad, znači, glavu trebamo pripremiti i provjeriti da li sve radi. Napravit ćemo negativni, odnosno pozitivni pritisak, test na pozitivni negativni pritisak. Znači, tu ne smije doći do nikakvog curenja. After calculating and entering all relevant data in the diving computers, the expedition members get ready for departure. After a boat ride to the estimated location of the wreck, the crew started searching with GPS devices and depth sounders. When it seemed that they were right above the wreck, a shot line with buoy is dropped to mark the location of the first dive.
svaki ne radi. 105, 107, Rokaj ga. 105, 105, 105, 104, 106. Šijaj ga, u rikverc. Da ju vežem tu i vežem. Kad smo došli na ovu lokaciju sa GPS-om, morali smo vidjeti očitavanje na sonderu. I brod vjerovatno se očitao, vrlo dobro se vidi. Znači da je vrh broda negdje na 104 metra i bacili smo tondin sa konopom. Gore smo zavezali bovu i s tim smo u biti označili lokaciju. Kad nam se poklopio GPS i sonder i sad po toj bovi ćemo zaroniti dolje i vidjeti o čemu se radi. Nadamo se da je brod. Vodiš na 200 metara gore. After final preparations, the divers plunge into the unknown. They must descend to the bottom of the sea at 122 meters to check if they found the right location. Once at bottom, the search for the wreck begins. Safety ronioc koji je evo obučen na vrućini čeka da dečki izrone ako sve prođe u redu, a i proći će. U slučaju da moram ići pod vodu, ima nekoliko scenarija koje smo već prethodno razradili i onda se opremam sve što imam i idem im u pomoć. Još imamo rezervno, naravno, rezerve zraka i sve što je u onom planu i programu. Ja sam safety raniovac broj 2. Ja sam zadužen za praćenje tima i zadužen sam za dubine od 60 do 0. Pravit ćemo uron u 55. minuti kada će oni biti na određene dubine, ostvariti kontakt s njima, vidjeti da sve teče po planu. It seems the expedition members had no luck this time. Now they need to ascend and decompress for several hours. The Giuseppe Garibaldi combined characteristics of cruiser and battleship. Although the maximum speed of 20 knots was slightly slower than that of modern cruisers, she could always rely on her trump cards: superior weaponry and heavy armor. The 254mm cannon in the bow tower, 14 152mm cannons inside batteries, and on deck, 4 torpedo tubes and 2 203 cannons in the aft tower were just part of the arsenal that in the early 20th century could keep up with most enemies. S tim su mogli, znači, brzom paljbom gađati protivničke brže brodove, jer što je bio veći kalibar topnog doba, bila je sporija brzina gađanja, tako da su svi nastojali puno uklopiti manjih topova kako bi mogli djelovati većom brzinom paljbe na neoklopljenim vilovima protivnika. The armored cruiser Giuseppe Garibaldi was a high-tech product that could rival most of the opponents of her time. But at the beginning of World War I, ships of the Garibaldi class were already somewhat outdated, with dreadnoughts and submarines becoming the new masters of the seas. After the first failed attempt, the expedition is back on track. This time they want to make sure that they are right above the wreck, so they search more intensively for the correct position. 120, još tu smo negdje okolo. Samo polako, tako je, 120, 121. Ajde, prođi još malo samo ravno, tako. Finally, the sounders show a large bulge at the bottom of the sea. They throw the shot line and prepare for another dive. Evo ga, bacili smo tondin i bovu. Bova stoji dosta stabilno, znači nema nekog velikog kurenta. Evo ga, on se sad ocrtava na sonderu, znači dubina je nekih 104-106 metara vrh, dno je 120. Ja sam optimističan u vezi ovog današnjeg ronjenja i vrijeme je puno bolje nego kad je bilo jučer. Zaronit ćemo za nekih 15 do 20 minuta, radit ćemo 25 minuta bottom time-a na prosječnoj dubini između 110 i 120 metara i cijelo ronjenje će trajati negdje oko 4 sata. Ajmo, Dragone, more.
Off they go for another try. This time they really found the wreck. After carefully examining the wreck from all angles, the divers are sure they finally found Giuseppe Garibaldi. It was sunk by an Austrian submarine almost 100 years ago while bombarding a railway track above Dubrovnik. Brod je veliki, metalni ratni brod. Mislimo da se radi o Garibaldiju, kako nam je rekli lokalno stanovništvo. Već dugo se priča o tom brodu, da je tu. Došli smo s druge strane broda, vidjeli smo 2 ili 3 topa. Dritovi mogu biti ovaj prvi, a? Još dosta nekih stvari koje bi trebalo pogledati po nekakvim nacrtima ili dokumentima. Malo sam ušao s druge strane, znači unutar broda s kamerom, ali sve okrenuto tako da nisam baš znao u kojim dijelovima se nalazimo. Možda smo prošli nekakvih 20-30 metara po njemu.